Ku masaha y'igicamunsi cyo ku itariki ya 13 ukwezi kwa kabiri 2026 i Kigali mu Rwanda, nawe aho uherereye mu bice bitandukanye ndagusuza kandi wifuriza ibihe byiza. Niba uri mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, muri Uganda, muri Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Tanzania, nawe udukurikiye uri hakurya y'amazi magari, ikaze mu makuru yacu yo kuri iki gicamunsi. Ariko mujye mujya muri comment section mutwandikire mutubwire aho muherereye, kugira ngo bijye bidufasha kujya mu by'ukuri tumenya ngo dukurikiwe n'abantu bari aha n'aha. Biradufasha cyane kandi mu by'ukuri biratwubaka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma kandi niba waramaze gukora subscribe, reba mu kuboko kw'iburyo, ndagushimira cyane. Mutarayikora reba mu kuboko kw'iburyo yanditse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner, nimukoresha mu rw'igifaransa ukande kunzogera. Bivuze ngo tukimara gutunganya amakuru ndetse no kuyashyiraho ako kanya uhita ubona notification ikugaragariza ko hari amakuru cyangwa se updates aba akugezeho ako kanya. Ku munsi w'ejo nibwo twababwiye inkuru y'uwitwa Viviane Van de Pel. Uyu ni umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO, ni ubutumwa bw'amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yaje na kajugujugu iza kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Hanyuma rero amakuru atugeraho kuri igicamunsi ibibaye kuri Viviane Van de Pel nibyo mbazaniye mu buryo bukomeye cyane, kandi inkuru navuga ko ikomeye cyane. Ni inkuru ikomeye cyane ndetse kandi mama 23 tumaze gusohora itangazo rikomeye cyane. Umuvugizi n'umuyobozi wa mama 23 mu bya politike yitwa Bertrand Bisimwa, maze gusohora itangazo riteye ubwoba muri amasaha kuri gicamunsi. Mbere gato yuko ninjira kuri amakuru yombi, reka mbanze mbabwire ko mu buryo bw'incamake hari andi makuru agezweho nifuza ko tugarukaho. Reka mbabwire ko mu gihugu cya Uganda abarindaga abakandida mu matora baricira isazi mu jisho. Abantu 100 barimo abarindaga umutekano w'abakandida 8 mu bihe by'amatora yabaye muri Uganda ku itariki ya 15 batangaje ko bategereje amafaranga yabo bakoreye amaso agahera mu kirere. Abarindaga umutekano w'abakandida bose uko ari 8 bavuye mashami atandukanye polisi n'inzego z'umutekano, ariko kugeza ubu bavuga ko batishyuwe amafaranga bakoreye mu gihe cy'amatora. Umwe muri bo witwa James Odong yagize ati twavuye mashami ashinzwe ubukerarugendo rishinzwe gukurikirana ibyaha rishinzwe kurwanya kandi iterabwoba, ariko tumaze igihe dutegereje ndetse nta cyizere cyo kubona amafaranga twakoreye. Hagiye kandi gushira hafi y'ukwezi amatora ya Uganda arangiye, abakoze akazi bakavuga ko badakurikiranye amafaranga yabo ashobora kandi kuzanyerezwa. Deus Mududu wari mu bashinzwe umutekano umukandida wa FDC Nathan Nandala Mafabi avuze ko bari 16 bishyurwa miliyoni 6 z'amashiringi ya Uganda, mu gihe kandi bagombaga guhabwa miliyoni 9 n'ibihumbi 700 by'amashiringi ya Uganda. Yavuze ko bishyurwaga ibihumbi 90 by'amashiringi ku munsi, ariko byarangiye hari iminsi bakoze akazi bicira isazi mu jisho, ati kuko amafaranga bahawe adahuye n'iminsi bamaze mu kazi. Ni ibibazo biri ku mpande zose, kuko n'abarindaga Major General Retired Mugisha Muntu bavuze ko bwa mbere bahawe miliyoni 1 n'igice y'amashiringi, nyuma bahabwa miliyoni 22 n'ibihumbi 700 by'amashiringi, hongera kandi gutangwa miliyoni 1 n'ibihumbi 700 by'amashiringi. Richard Adenga ati ntitwigeze kandi tubwira abakiriya bacu ko abantu batari kuduha amafaranga yacu, ariko twasabaga inshuti zacu kuducumbikira ndetse no kutugaburira, tubizeza ko tuzabishyura nyuma. Twari twaramenye ko abakandida bari baguhamagara bagasaba ko tuvanwa mu kazi, mu gihe kandi bamenye ko tutishimye, rero twakomeje kandi dutegereje kwishyurwa. Kuri Yoweri Kaguta Museveni yararinzwe nabo muri Special Force ya Uganda. Umuvugizi w'uyu mutwe Jimmy Danis Omala yabwiye The New Vision ko abakoze muri izo nshingano bitabwagaho na leta. Umuvugizi wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora muri Uganda Julius Muchongozi yavuze ko abarinze abakandida batigeze kandi batanga ibibazo ati kijyanye n'amafaranga yabo, ariko binabaye ati bakabaye kandi babinyuza mu bayobozi bakuru babo babohereje. Ati igihe cy'amatora ntabwo cyari cyarangira, dufite abandi bakozi ati bagitegereje nako komisiyo y'amatora bishyura, ari nabyo turi gukora uyu munsi wa none. Mu buryo bw'incamake reka mbabwire ko ibitero by'ingabo za leta ya RDC kwa Nyamulenge byishe abarenga 100 mu cyumweru bitatu. Raporo y'iperereza ryigenga ryakozwe n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu rigaragaza ko ibitero kandi ihuriro ry'ingabo z'umutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryagabye ku Banyamulenge muri teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga byapfirimo abarenga 100, bikomeretsa kandi abarenga 350 hagati ya tariki ya 16 Mutarama n'itariki ya 8 Gashyantare 2026.
imitwe y'ingabo igize ihuriro itungwa urutoki n'igisirikare ya RDC cyangwa se FARDC, cyane cyane umutwe w'abasirikare badasanzwe wa Hibo y'u Burundi, umutwe w'iterabwoba FDLR, imitwe ya Mai Mai Wazalendo n'abacancuro b'abanyamahanga. Imiryango irimo CRDH ndetse na APDH asobanuye ko ubwiriro rya mama 23 ryavaga mu mujyi wa Uvira muri Mutama 26, ingabo za RDC kandi bafite ibikorwa bazo bahise bawinjiramo bijya no mu bice kandi by'imisozi miremire muri ziteritwari eshatu, kuva ubwo ibibazo kandi bikaza bitero ku basivili b'abanyamulenge. Ibice byagabweho ibitero nk'uko iyi raporo ikomeza bigaragaza ni komine ya Minembwe yiganjemo abanyamulenge Pwezero, Rucakuku, Gakenke, Mikenke, Mutunda, Mukoko, Rugezi, Nyamiranga, Malango ndetse na Gihuza, Cyabiziba, Gahwela na Rutigita. Raporo igira iti ubuhamya bwinshi cyane bwavuze ko bitero by'indege na drone byagabwe mu bice bituwe abo byagizeho ingaruka, ati bagaragaje ko byihutaga rimwe na rimwe kandi bikagabwa mu ijoro, ni hanabeho guteguza abaturage b'abasivili. Isobanura ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ryagabye igitero cya drone 6 muri ibi bice tariki ya 29 Mutarama, 5 kwa 30 Mutarama, 12 ku itariki 31 Mutarama, 8 ku itariki ya 2 Gashyantare, 3 ku itariki ya 6 Gashyantare, 4 mu ijoro ryo ku itariki ya 7 rishyira ku itariki ya 8 Gashyantare na 26. Iyi miryango yatangaje ko hari ibitero kandi byagabwe ku ngo z'abasivili, ibikorwa remezo byabo birimo ibigo by'amashuri no ku nsengero zabo, kandi ko kubera gutungurana abenshi bahunze ntibabonye uko batwara iby'ibanze bifashisha mu buzima bwa buri munsi. Umuryango mpuzamahanga ushinjwa kutagira icyo ukora, nyamara kandi ubwicanyi bukorerwa abasivili cyane cyane abanyamulenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bumaze imyaka myinshi cyane buvugwa na raporo zabwo ziri ku mugaragaro. Iyi raporo igaragaza ko guceceka bitiza umurindi abagizi ba nabi bagakomeza kandi ibikorwa byabo ntacyo bikanga. Imiryango yakoze iyi raporo asabye umuryango mpuzamahanga gukora iperereza ryigenga kuri ubugizi bwa nabi, hanyuma bugafatira ibihano ababugizemo uruhare bose, baba abo mu ngabo za leta cyangwa se abo mu yindi mitwe. Ikaze rero muri aya amakuru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri Darcy kuri uwitwa Viviane Van der Pel. Uyu nguyu akaba ari umukuru w'ubutumwa bw'amahoro mu muryango w'abibumbye MONUSCO mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo nk'uko nababwiye nibwo yasesekaye ku kibuga cy'indege hariya mu mujyi wa Goma, akaba ari muri Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Akimara kuhagera rero yaje gutangaza amagambo akomeye cyane, uyu yitwa Viviane Van der Pel, ndetse n'uruzinduko rwari rwitezwe n'abantu benshi cyane, hanatekerezwa ko kuba kuhagera kwe bishobora kuba bigiye kuba itangiriro ry'uko mu by'ukuri ikibuga cy'indege cya Goma gishobora kuba kigiye gufungurwa uko byagenda kose vuba cyane. Nicyo kintu cyose kitekerezwaho cyane. Uyu mukuru wa MONUSCO rero yageze Goma n'indege ku kibuga cy'indege kimaze rero umwaka gifunze. Ubutumwa bw'ingabo za ONU ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo MONUSCO bwatangaje ko umukuru wabwo w'agateganyo yageze Goma ku munsi wo kwa kane gutegura inshingano nshya za MONUSCO zo kugenzura ibarizwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano. Viviane Van der Pel yageze ku kibuga cy'indege cya Goma n'indege biraba kandi byabaye intambwe ikomeye mu mikorere y'iki kibuga cy'indege kimaze umwaka umwe gifunze uko MONUSCO yagiye ibivuga. Viviane Van der Pel wasimbuye Bintou Keita wari umukuru wa MONUSCO weguye mu Kuboza no mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Hanyuma rero MONUSCO isubiramo Viviane Van der Pel tariki 26 Mutarama, no kuvuga ukwezi kwa 2025, nari mu ndege ya nyuma yaguye ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi nisanze mu ndege ya mbere kandi haguye bushya. Nizeye ko iyi ari intangiriro ati yo gufungura iki kibuga ku nyungu z'abaturage. MONUSCO ivuga ko igoma Viviane Van der Pel aganira n'impande bireba n'abafatanyabikorwa kugira ngo habeho kugenzura kandi guhagarika imirwano. Akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi mu mpera z'umwaka ushize, ubwo kongereraga MONUSCO manda y'umwaka umwe, kayihaye inshingano yo gufasha urwego rwa Joint Verification Mechanism Plus no kugenzura ibarizwa ry'agahenge. Uruhande rwa leta ya Kinshasa n'urwa mama 23 biri mu ntambara kuva mu mwaka ushize, basinye ubwumvikane butandukanye bwo guhagarika imirwano butigeze bwubahirizwa kugeza ubu. Buri ruhande rushinja urundi ko aribwo rutangiza imirwano ihonyora ibyo byumvikanye. Mu itangazo ryo kwa gatatu nijoro, Perezida Joao Lourenço Angola Muhuza yasabye izi mpande zombi guhagarika imirwano kuva ku itariki ya 18 saa 6 z'amanywa.
ntibizwi neza niba aka gahenge yasabye kazubahirizwa. Hagati ariko imirwano yari ikomeje muri Kivu y'Amajyepfo muri iki cyumweru, umuhate w'ingabo za leta wo kwisubiza agace ka Minembwe centre ko muri teritwari ya Fizi, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri rusange. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, mu yandi makuru akomeza kugenda agarukwaho, reka tujye ku itangazo rya M23. Umuyobozi wungirije w'ihuriro rya M23 ushinzwe ibikorwa bya politike, imiyoborere na diplomasi, Bertrand Bisimwa, yatangaje ko abarwanyi babo bafashe icyemezo cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR kugira ngo ingabo z'u Rwanda zitazajya kuwusenyera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro na The East African, Bisimwa yashimangiye ko M23 n'u Rwanda kandi bikorana mu rwego rw'umutekano, ariko ibyo bitavuze ko iki gihugu gifasha iri huriro haba mu rwego rwa gisirikare n'urwa politike, kandi ko ubwo bufatanye butabambukiranya imipaka bitandukanye n'ibitangazwa na leta ya RDC. Uyu munyapolitike yasobanuye ko impande zombi zikorana kubera ko ari abaturanyi, kugira ngo rero ingendo z'abanyarwanda n'abanyekongo kandi bambukiranya imipaka barimo abacuruzi zigende neza, no mu gukumira ko FDLR yakwambuka umupaka wa RDC igatera u Rwanda. Yagize ati hari ibibazo biba hagati y'abaturanyi bisaba kandi ubufatanye bwacu buriho, ati kubera imitwe yitwaje intwaro nka FDLR yishe abantu mu Rwanda, ihungira mu gihugu cyacu, itangira kandi kwica abantu bacu, abantu bahunze imidugudu yabo baza mu mijyi kubera ibibazo bya FDLR. Yavuze ko mu rwego rwo kwisigasira, FDLR yatangiye kandi kugenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro mu RDC, amafaranga ikuramo ikaba kandi iyagura intwaro, kandi ko ikomeza kwinjiza abarwanyi bashya barimo abana kugira ngo rero bakomeze bakwirakwize ingengabitekerezo yayo mu gihe kandi kirekire ibishyira umutekano w'u Rwanda mu kaga. Bertrand Bisimwa yatangaje ko muri uku kwibaka kwa FDLR, leta ya RDC kandi ikomeje kwibufasha kugira ngo izatere u Rwanda, ariko kuva M23 yatangira kugenzura ibice byegera umupaka yafashe icyemezo cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba kugira ngo u Rwanda rutajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwisenyera. Ati twaravuze tuti iki kibazo gishobora kandi guteza ibibazo hagati yacu n'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda zije mu gice cyacu, ati n'abasivili ati bagirwaho ingaruka n'imirwano, rero twarisuganyije kugira ngo turinde umutekano waho, twirukane uyu mutwe witwaje intwaro kugira ngo u Rwanda rutazabigira impamvu yo kwambuka. Rero ariko yakomeje kuyabivuga ati kugira ngo u Rwanda rutazabigira impamvu yo kwambuka. Ati twaravuze tuti iki kibazo rero gishobora guteza ibibazo hagati yacu n'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda kandi zije mu gice cyacu, n'abasivili bagirwaho ingaruka n'imirwano, rero twarisuganyije kugira ngo turinde umutekano waho, twirukane umutwe witwaje intwaro kugira ngo u Rwanda rutazabigira impamvu yo kwambuka. Iki kibazo kandi cyagombaga gukemurwa na leta ya Kinshasa, ariko iyo tubikora tuvugwa nabi. Umuyobozi wungirije wa M23 yasobanuye ko byari ngombwa ko bafata ingamba zo kurinda umupaka ubahuza n'u Rwanda kugira ngo ubuhahirane bukomeze hagati y'abaturage b'impande zombi. Ati iyo tutabereka ko turi gukemura ikibazo cyabo bari gufunga umupaka, twebwe abanyekongo tukabibomberamo. FDLR ni umutwe kandi washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, kandi barimo Interahamwe, ingabo zatsinzwe Exfar, abanyapolitiki bahoze mu butegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Abayishinje rero babanje kandi kwita andi mazina harimo RDR, ALIR ya mbere ndetse na PALIR. Akaba rero ibyo byakomeje kugenda bitangazwa muri